gumpa gweno dong pata gumpa you eri da yeah the muko ko ngamiro chwalo congratulations but Lucky David for to 12 kijo mo loyo no ma words when for to 12 do amiro wa ni joma po loyo peti an loko ni po gwa ke ken ni ngil syndicate chamo ken beru tie bene now any but do tela milo ba choli do tela milo ba choli to 12 ya moro bene kan gangwa kan aye kidong lo ba choli do tela mo ko ma chok kera chala Mapenduzi gi jara batin Mapenduzi ki ya ki lo apa wangi atwala uluto bene pigwa mo manak bodu nano we eni bu ya bu wa dong now ana get a support ya yo me the support moti mi ne pi Lucky David mo loyo award ba peje meno beru ge ma wora ge ma be fu Lucky David re industry o pore be dong ni kong uluto ki dwa foj bore be pi yele music motemo ena fo ya da meno te me ma be ki dong gina dong o kero wia ene do tela dong ai chane nge ka campaign be tie boizo ya bodonye sin dong ayena pe one to twale an a lawyer words mogo madon Uganda ba best rapper in 2021 can you a lawyer the best male rapper Uganda overall abino ka wadi la tela momos wana wa kongo supporting yeri wa mine kiri studio finyo kiri video mo gone pere apiro wilugang amoro akela wad madir buzu kuteo buzu le momor aya achame ga words mogo maduong bene ma ake Kampala ngato mo mani kongona chimpe jomo kene mi a fall gene kimina empty promises gene what we gene ba wabi na yo mo me supporting him come this time don't come enano kwe aya ma chero la ni pa biru mo da biru ka yaro dewa kikewa te kwarwa yomi hip hop ma achero wan kera shout out to Pio Flavia wachero you functions pa Ghana functions pa Nigerians functions pa Lara mag kikbe pa chuli mo kene wa goil raps kunu jone ki biunu ki supporting an ki chwalo wa chene mo ge line mo ge don chingi ki biunu ki foya go ja in the way mo tek full in the in pe lara da in yer ket chwini we me de we wa Nigerians biunu wa da in down mo raja di da in mer i aki kwena wa aki komala me Uganda na angin ja gun mir ki supporting ina ngir yin cha de dit loy ko na ba lo we ma duong ke tie ina ko pe na Pio Flavia ngir ta ka do ni stage ta windaro ba le ni ki kwen ke jom ke ta ma America piras ma goyo ka de go le ba chuli ki cha African warrior gi lutua gi ina ento puri bene lo la ka no na wi ju ma ko ge wa pelare nyeri en kene ikino go hip hop Uganda and they performing and they're performing Ulaya peti la go hip hop mo Uganda ma performing Ulaya jalo ma performing ne chawan kigene ma pio connecting ane pete kitumia diaspora act of the year man la goju ma do pilu Uganda don igene mo pilu Uganda do igene Ulaya kimia awada dugu kede nano awada tie ko mero bene chela biketo nano kimia awad ma dong dir lo Uganda mero ngat ma choro pilu Uganda ma type mano wero o kerne o nyuro Uganda map nano London yo UK aduga wate ento boys ukuteo campaign tika biro en ayela pe nano pikara ma like jomo kene ma chung ke di ma tigi gem ni grom supporting am by now no mir ko no do ada chalo la supporting the way gini no by now no dong ki plan ko no we mo ko do ba chuli kong do ma yile wan do tela wara it dikir o mi ni so gen ko topping gel wil ma ta ka mo ko ma pe jo ko wa ene kede chalo rap no le en ti pi le we hip hop no mi wan no ma ta ka mo
Kira primo mo matiri mo yele kere konyo is in transport ado pili wiwa ina ano gine do ya bunga mara na no lucky David lo ki ba pe kan ba no ma ba dong la te de kare ba mi mina bi am to na pe kwa jo pe kwa mi mina bi aye la pe wana yele wa te be je ba do wo por la lo aye la pe kuita biro en ana ma ko wi boys so wen a chero boda sta ko be kumu angeo ke wen mon chuk mo ko te ko be kumu angeo ke wen magi waji yero ne un chwa dwano ba un we ka te kar dok chuk ki kwe gi ki boys a go ma wana ti ye ne wana go boys street ma un lo na go ne wan boys street wa te ki ko be kumu abe ma ko wi boys te lo ka musu gi ama ko wi dogi kiss gi ama ko bades ki de ne wan boys street e gini o ma ko wi wa be sa ko lo ka wa ya bu ko wo ma right wang mo ya wo chwa le kingu ghetto ina wa ma chwa lo boss me go team wun ko ko boss me go team ni pian waje lo da boss me go lo da e cha na ke me te pa le ko ta ka tin ro lo ki pa le ko ta ka ma nyen pe ko ne mu ba ko pe ka ma lai ki lo ni ku mu wun me nga lo ni ku mu ko do ya wa a ge ga me do wa a ke ti mo e ta lo ni twa lo ke ti mo ba ko kwe ko wa ma ya bo wa ma chwa ko NRM pe ka ma lai en do gi mo ma te ki pe ke bot wa so mo te mi ne pe ke đối cha nó đây ngã nó representing one ni à và chua được ngã nó là và chui lấy cha là quê mà tiếp ta representing one và degi one don't watch out one voice get to watch out retaliating watch out be jemo rebelling ikumu peo buno yo pa qui nyo ni à và chuông qui canh mà nói mà đầu cô nè nó còn tam go ba là cô đi yo mo in the way pe na là way ni là cô đi mo ti ko ni yiro ro yiro ko me o ro green ko me tin o campaign po bu na no cô nè bu zu ba la ho wi go wen yo mo bi che nó jo ma te fa là nó the way mo tu ma chu ke dong pe e me na ge mo ta ka yo ni era ga la way ma ti serious no chi yue ku ri ko te ngo ne ko president ta biro gi o la te la mo ta biro o wang yo mo ke ya go ti mo ku me no bulu ni a wan lu we e cha le business ki ti ma don di ton kan pa lu nyinge ero en jo ma na ya ba re ma dwan ki we ruwe ni ta ko cha ko mo pe ga guitar ya mo ke art guitar ba ge wa ho na no so kila la gojo mo ken me ko mala me Uganda wa me pigiti ke we cha no wana wa ya bu ti lo ki wan representative ba ti ni peke wana pe representative cha no o dek supporting one ko no so bi na nya ta ke ka wan wa we year on this time and I do fail urungi lu go hip hop mo ma ba ko ya bu jemo he ayela pa eni cher bon lu tela Mapenduzi Gilbert Acholi lo Otema wan Acholi lu eno ka ta mi nguna chu na ro no be no you tell lo go ke tege buji go jemo everyone do thing really child. We have supporting ghetto youth. We have supporting borders. We have supporting one. No, we chung ke do matek. Mon chuk anyira mate yele anyira ma ko nyal John. We have supporting one with John chan. Carry it. For